It is Ronaldo! Cristiano Ronaldo ti chuan shelo po kanum kher lawang ate beratanga lian ber thlengina kan ngai sanron mania football a thiam wanga cholmuina sang tak adon to te po kan soivek seng kher lawang tuna hian in firmi footballer zinga Ronaldo hi hausaber ni mekin US dollar billion khatlai mei hausakna aneya inle lo mai baka kar ingza tak na yang mo chungte chu voin ni hian kan thlir ho dona Ronaldo ina sport car supercar nei somni le pakuangot me chu kan thlirin kan en ho dona ni ama sabera hian Bugatti Veyron uma Bugatti Veyron him dollar maktodoi khatle point kuania chu India poisa chuan cheng veibel chesom pali chuang zet ani bok ani a horsepower po zako somria le pasari lai nia kilometer somruk po skhen thum thinglawa thleng theya a top speed hi zani somnga le pathum ani bok ani pahni na hian McLaren Senna omin a price hi dollar maktodoi khat point khat ania he motor hi a horsepower zasari somriat pakwa ni in skhen ni le point sari chungin kilometer somruk thlenga cover mana a top speed hi zani le pariat ani bok ani he car big hi limited edition ni in Formula 1 racer mingthang Ayrton Senna mingchoi pho ani pathumna hian Lamborghini Aventador LP700 oma a price hi dollar noi li le sing ni ania a horsepower zasari ni in kilometer somruk hi sken thuma a cover phaka a top speed hi zani le som pasari ani bok ani palina hian Rolls Royce kulina na oma he hi US dollar noi thum le singa nia he hian horsepower zanga somruk le pathum thlenga neya tin kilometer somruk hi sikhen rukle point saria cover phaka a top speed hi za somnga panga nia he Rolls Royce kulinan hi India poisa chun chengvei bel chhni le point ruk lai mai ani pangana hian Ferrari F12 TDF oma hei hi dollar noi li le singa man lai ania tin horsepower zasari somruk le pakwa tin kilometer somruk hi skhen ni le point riata a cover phak boka top speed zani le som pakhat ani bok ani ado le hian Bugatti Chiron hei hi US dollar 3.6 million maktodoi thumle point ruk ania a horsepower hi sangkha chali somsari le bola menia tin kilometer somruk hi skhen ni le point nga a cover phaka a top speed hi zani somruk le pakhat ani bok ani Ronaldo Bugatti Chiron hi India poisa chon khor somni le pasari ania chu veibe che somni le pasari tinani pasari na hian McLaren MP4 to 12C oma hi US dollar noi thum man hu ania tin horsepower zaruk le somparuk ania tin kilometer somruk hi sken thum le point thuma cover parkin a top speed hi zani le pali ni bok ani pariatna hian Porsche 911 Turbo S omin hi US dollar noi ni le singriat man hu ania horsepower zanga somriat ni in kilometer somruk hi sken ni le point kwa cover phaka top speed hi za som kwale pakwani bok ani pakwana hian Georgina Rodriguez sin abardea present Brabus G class omin hi US dollar noi riat sing sari le sangania horsepower zariat somriat le pariat ania sikhen thum le point riat ta kilometer somruk cover phakin a top speed hi za som sari le pali ni bok ani her Brabus G wagon hi India poisa chuan veibel charuk le point ngani somna hian Rolls Royce Ghost omin hei hi US dollar noi thumle singa nia veibel chhni le point rukman huani horsepower zanga somruk le pathum ni in kilometer somruk hi skhen li le point ruka cover phak turania tin a top speed hi za somnga panga ni bok ani adolea hian Chevrolet Camaro SS convertible omin hei hi US dollar sing sari chu India poisa noi somnga le pahni velania horsepower zali somnga le panga nia kilometer somruk skhen li le point khata cover phak top speed za somriat le pakhat ani bok ani sompahni na hianin Bugatti Centaurea chiomin hei hi US dollar maktadoi kwa man huania horsepower po sang khat zaruk kilometer somruk thleng skhen ni le point lia cover phak tin top speed hi zani somthum paruk ani bok ani he Bugatti Centaurea chi hi Ronaldo car nei zinga man to ber nilai mek ania India poisa veibel che somruk le pasari ani
som pathumna hian Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe dollar nuai li singkwa sanga manhu a oma a horsepower zanga ni in kilometer somruk hi scan nga point nga a cover phaka tin a top speed hi za som nga le panga ni bok ani sompalina hian Bentley Continental GT convertible omle in hei US dollar nuai ni le singli manhu nia horsepower zaruk som thum pathum ania kilometer somruk hi scan li vela cover parkin a top speed hi za ni le pali ni bok ani sompangana hian Ferrari 599 GTO omle in hei US dollar nuai li sing khat manhu nia hei hian horsepower zaruk som sari vel ania tin kilometer somruk hi scan thum le point thum cover parkin top speed hi za ni le pakwa ni bok ani somparukna a hian Mercedes-Benz AMG SLS omin hei US dollar nuai ni le singriat manhu nia horsepower zanga som kwale pakhat anaya tin kilometer somruk scan thum le point saria cover parkin top speed za som kwale pariat ani bok ani sompasarina a hian Ferrari F12 Berlinetta omin a price hi US dollar nuai thum le sing ni manhu nia horsepower za sari le somli nain kilometer somruk hi scan thum le point khata cover parkin a top speed po za ni le som pakhat ani sompariat na hian Audi R8 Spider omin hei hi a price hi dollar nuai ni manhu nia horsepower sari som nga le paruk anaya tin kilometer somruk hi scan thum le point nia cover parkin top speed hi za ni le pali ni bok ani adole mi hi Mercedes AMG S65 Coupe ania a price hi US dollar nuai ni sing thum sanga ni in horsepower zaruk som thum kilometer somruk hi scan li le point khata cover thei top speed za som nga panga ni bok ani adole kan en le tur hi Audi S8 ni in a price hi US dollar nuai khat sing thum man huania horsepower zanga somruk le pathum ni in kilometer somruk hi scan thum le point nia cover phaka nia top speed hi za som nga panga ni bok ani somni le panhina hian Maserati Grand Caprio omin hei hi US dollar nuai khat le singa man huania hei hian horsepower zali somruk ania tin kilometer somruk hi scan li le point kwa scan nga don ni in top speed hi za somriat le pakhat ani bok somni le pathumna hian Range Rover Sport omin hei hi US dollar nuai khat le singa man hu ni boka hei po hi horsepower zanga somsari le panga hen ni in kilometer somruk hi scan li le point thuma thlengpha kania top speed hi za somsari le paruk ani somni le palina Ferrari 599 GTB Fiorano ania a price hi dollar nuai khat sing riat ania horsepower zaruk somni hen ni in kilometer somruk hi scan thum le point sari cover phaka a top speed hi za ni le panga ni bok ani somni le panga na hian Porsche Panamera omin US dollar nuai khat sing kwa sang rukman hunia hei hian horsepower zanga somnga henin kilometer somruk hi scan saria a cover phaka top speed hi za somnga panga ani somni le parukna hian Mercedes AMG GLE 63S omin US dollar nuai khat sing ni man hunia horsepower zanga somri le panga henin kilometer somruk hi scan li le point khata a cover phaka a top speed hi za somsari le pali ani adole a hian Jeep Grand Cherokee omin hei US dollar sing sari man hunia chu noi somnga le pahni ania horsepower zani somri le paruk ania tin kilometer somruk hi scan riat le point thuma cover phakin a top speed hi za somni le pariat ani adole a hian Audi RS6 omin hei hi US dollar nuai khat sing khat sanga man hu ania horsepower zanga somkwa le pahni ni in kilometer somruk hi scan thum le point ruka cover parkin a top speed hi za somnga le panga ani atober tua hian Bentley Flying Spur omin hei hi US dollar nuai ni le singriat man hunia chu vai bel chani le point khat man hunia horsepower zaruk somruk le pali nin kilometer somruk hi scan thum le point saria cover phaka top speed hi zani le pasari ani atobera hian Lamborghini Urus omin dollar nuai thum sing hi sanga man hu ania chu India poisa chon kor ni le point li ani tin he Lamborghini hian horsepower zaruk somnga mangin kilometer somruk hi scan tum le point ruka a cover phaka top speed hi za somkwa ani
ole tikhan Ronaldo garacha akar nei man tau tak tak somni pakwate chukan thlir hauta a henga kar zong man bel khom hi India poisa chun vaibel seza somruk le pakwa lai mai ania chu US dollar chuan US dollar makta duai somni le pani man chuang zet kar a collect ani ole kan video te milo thlir sakawangin kan loma kan video dangten le en lo ni chuan kan channel a khanin lo en don ni